Zamislite da vam u jednom trenutku oduzmu gotovo sve. Dom, porodicu, slobodu, budućnost. Ostane vam samo jedno pitanje. Ima li život još uvijek smisla? Mnogi od nas bi u takvim okolnostima izgubili nadu. Međutim, jedan čovjek je u najmračnijem mjestu koje je čovječanstvo stvorilo pronašao odgovor koji je promijenio živote miliona ljudi. Viktor Frankl, psihijatar, filozof i osnivač logoterapije, pravca psihoterapije koji polazi od ideje da je potraga za smislom osnovna ljudska potreba. Viktor Emil Frankl rođen je 1905. godine u Beču, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Već kao dječak pokazivao je veliko zanimanje za ljudski um. Dok su njegovi vršnjaci razmišljali o uobičajenim dječjim temama, njega je zanimalo zbog čega ljudi pate, šta ih pokreće i zašto jedni uspijevaju pronaći snagu u teškim vremenima, dok drugi jednostavno odustanu. Tokom školovanja počeo je proučavati psihologiju i medicinu. Posebno su ga zanimale ideje Sigmunda Freuda i Alfreda Adlera, dvojice najpoznatijih psihologa tog doba. Iako je od obojice naučio mnogo, Frankl je smatrao da njihov pogled na čovjeka nije potpun. Freud je vjerovao da ljudima prvenstveno upravlja težnja za zadovoljstvom, dok je Adler naglašavao težnju za moć i uspjehom. Frankl je osjećao da postoji nešto što je mnogo važnije. Vjerovao je da čovjek prije svega želi pronaći smisao svoga života. Završava studije medicine i specijalizira neurologiju i psihijatriju. Posebno radi sa mladim ljudima koji se bore sa depresijom i suicidalnim mislima. Već tada razvija ideju da čovjek može podnijeti gotovo svaku teškoću ako zna zbog čega živi. Dolazi Drugi svjetski rat. Kao Jevrej, Frankl zajedno sa suprugom, roditeljima i drugim članovima porodice biva deportovan u nacističke koncentracione logore. Prošao je kroz nekoliko logora, uključujući i Auschwitz, jedno od najstrašnijih mjesta u ljudskoj historiji. Po dolasku u logor oduzeli su mu odjeću, ime, lične stvari, čak i rukopis knjige na kojoj je radio godinama. Ostao je samo broj među hiljadama zatvorenika. U logoru je izgubio roditelje, brata i trudnu suprugu. Gotovo cijela njegova porodica stradala je tokom rata. Na prvi pogled činilo se da on više nema razloga za život, ali upravo je tada počelo ono po čemu će ostati upamćen širom svijeta. On je posmatrao ljude oko sebe. Neki su fizički bili snažniji, ali su vrlo brzo gubili volju za životom. Drugi su bili iscrpljeni i bijesni, ali su pronalazili nevjerovatnu unutrašnju snagu. Zapitao se šta je ono što pravi razliku između njih. Zaključio je da oni koji uspijevaju pronaći neki smisao, nadu da će ponovo vidjeti porodicu, završiti započeto djelo ili jednostavno svjedočiti istini o onome što su gledali, imaju mnogo veću psihološku otpornost. U tim uslovima nastala je njegova najpoznatija misao. Čovjeku se može oduzeti gotovo sve osim jedne stvari, slobode da izabere svoj stav prema okolnostima. Nakon završetka rata vratio se u Beč. Iako je ostao potpuno sam, nije dopustio da ga tragedija i ono što je proživio definira. Umjesto toga, ponovo počinje pisati knjigu. Objavljuje djelo koje će postati jedno od najutjecajnijih psiholoških dijela 20. stoljeća. Čovjekovo traganje za smislom. Ta knjiga nije samo opis života u koncentracionim logorima. Ona odgovara na pitanje kako čovjek može pronaći smisao čak i u jednoj takvoj najvećoj patnji. Frankl objašnjava da sreća ne može biti glavni cilj života. Što više žurimo i tragamo za srećom, ona nam više izmiče. Smatrao je da sreća dolazi kao posljedica života koji je ispunjen smislom. Prema njegovom učenju smisao se može pronaći na 3 načina. Prvi je kroz stvaranje, kada svojim radom, znanjem ili djelima ostavljamo trag u svijetu. Drugi je kroz ljubav. Vjerovao je da upravo kroz iskren odnos prema drugim ljudima čovjek pronalazi najdublji smisao svog postojanja. I treći način jeste stav koji zauzimamo prema patnji kada je ne možemo izbjeći. Nije tvrdio da je patnja sama po sebi dobra. Naprotiv, smatrao je da je treba izbjeći kad god je to moguće, ali onda kada ne možemo promijeniti situaciju, uvijek možemo odlučiti kakvi ćemo mi postati zbog te patnje.
Iz tih ideja razvija logoterapiju. Za razliku od drugih psiholoških pravaca, ona se ne fokusira prvenstveno na prošlost ili potisnute želje, već na pitanje šta mom životu daje smisao. Frankl je smatrao da mnogi ljudi pate ne zato što nemaju sposobnost ili uspjeh, nego zato što osjećaju unutrašnju prazninu. Taj osjećaj nazvao je egzistencijalnim vakumom. Govorio je da savremeni čovjek često ima više udobnosti nego ikada prije, ali manje razloga zbog kojih ustaje svako jutro. Njegove ideje snažno su utjecale ne samo na psihologiju, nego i na filozofiju, medicinu, obrazovanje i razvoj ličnosti. Njegove knjige čitaju ljudi širom svijeta, a logoterapija se primjenjuje u radu s ljudima koji prolaze kroz teške životne krize, bolesti, gubitke ili osjećaj besmisla. Do kraja života predavao je na univerzitetima, napisao desetine knjiga i održao brojna predavanja. Preminuo je 1997. godine u Beču, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje i danas pomaže ljudima i mijenja njihove živote. Viktor Frankl nije zapamtio svijet po tome što je preživio jedan od najstrašnijih perioda ljudske historije. Zapamtio ga je po tome što je iz tog mraka donio poruku nade. Poruku da čovjek nije potpuno određen okolnostima u kojima se nalazi, da nije i ne može biti zarobljenik svoje prošlosti ako to ne želi i da bez obzira na to koliko težak život bio, uvijek postoji mogućnost da se pronađe razlog zbog kojeg vrijedi nastaviti dalje.